Nilip Chokyola High School pathak lamalong class 2.3 aphuthak cheroktok amei kangni pon. Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Nong Hangaradeng Pendon Paro Krahinira Inquire Plia Hemtunatuma Pan Longle patta keronpon. Karlitang basa PBP pan an pachorap tanglo. Kichingsi All Assam Badminton Tournament Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Nong Hangaradeng Pen Kangpupon. Kardom pinia birta than bang pini limeri na hansepi non arjikta birtang ton pen. Lakhain Keronpon Messi constituency ke parlo seat cap lapen class 2.3 aphuthak patumi Chokyola High School pathak lamalong ASDC Jakas 24+ organization CCU HTL Karbilo Charlie Song KSA pen nilibarata pan cheroktok kangdang amei kangni pon. Labang amei long jasemet ke jongpon ke 10 seat open for all puketok class 2.3 aphuthak kroidon tekte pusi mai long jasemet jongpon. Labang amei long lam jaisar pokhor sing teron jaka samai phu chandrakanta terang ASDC amei phu jotson bay barim CM chunbang ASDC sai sing rong pi HTL mai phu Robinson rong pi CCU mai phu litson rong par 24+ convener Jameson timung mai phu starson tiso mai phu atum chatong don. Lapen alang litum penajok si nilip along song klem dam rapet atuma pan lapen kaprek pen kewang 10 seat open for all lapen jasemet class 2.3 alam ang ton pen kachini pa mejia pan than paklar pon. Lapen tu labangso song atum pen kajong pon ke komen tu ne talabangso puthak che song pon bomji lapen ting ne puta maya long nilip adara pan pangdak tekang. Berta pangdak pon nilipen Moses Teron 365 News India. Pinili tum cesong celang pet pen dak lai tum song dharom party cibu pet min kachingrum kacitu nai kenang sot pu pen kachingrum pini labang so chatai long kacetong labang ke jatsemet pet kedam tang labang so MOS 2021 made halabang so ajhaka close ka hinu ko halabang so close mai kroi kre halabang itu mai kheipan kana hocket he dung hal dak ke dokok kachechar dak kajoni se labang kroi thek thepu isi kache pachini lapan anon thu bang ke non karbi khei long tum lang nang koloda jatsemet pet itu halabang labang so MOS 2021 le kahinu chot kali karbi khei long ke penang son surya kisung son suri akai hinoson mainum na kibir jang thek long longle phelang alam ki benjenglok dak sakuri ke klem benjenglok methang kachoreng je bang non kisung klung hal bang song thek bang son karbiang long tum thek long karbi akai mane karbi atum bang son bang dak bang minority bang nang cheplang thang lo si jaseme pet nona por mai karbiang long kachari bo matum bang ke non bang ke CM tuliram rohang ke hai MP ke hai tum MLA ke hai tum alang tum karbi lo tamai alang tum karbi poi pit same alang tum han ke bang state government la ben central government amethang pocket kache tap aking ke koktang se alang tum ke claim un ila pen jata klem thek thelo tasi nona por jasemet peda bangke non karbi khe tum non si cepat jok wanji lapan karbi khe tum si close 2.3 pen jenglok MOS pen jenglok karbi hempre ke hang pen jenglok son surya kisung penjong si cepat jok ji pulete nona por jasemet pet ban cetu pet celang pet pen karbi tang de karbi song thorom chibu pe pin pen parti chibu pin pen nona por bai ka ceto ka chingrum ka celang nei kenang sot pulotang te kali pulutang letum karbi khe nang kibirji gela ke letum apor nang ne lat non dai tum nang kibirji yang deng seklong lapen non apor mangge ka chingrum lapen karbi po chatai lapen inglong so po chatai long kapang tangkang tungte ka chitu kang tungte kapat he kang tungte methang jungjung ale chapat he wong ke kleme tum han mangge rong group nang kilu dolong ta mai thai ke dolong da rong group ke da alang tum arjunang kokpo kopia posel tum ka chingrum karbi po along pathing tung de posel nang tum methang jungjung chapat he wong mapuge tasi jasemet pet non bang pidi tum labang so ka che song bange karbi kheilong kisung doan labang so MOS 2021 puthalon jasemet pet kahinu ke thedung lo lapen ka pre ke bang dai tum penang labang so ka che song lang thun bang la pusi deng ponik bom ji lapen labang so long bang ke non bang jasemet pet karbi poladak bang ke itum song parti thorom chipu pe pinan karbi tang te karbi lapen inglong so pucelang pet pen non jasemet pet ka che song nang jia por nang litang lo lapen non dong si che song si pulitum nang kibir ke la ke tum der dilo si jasemet pet non bang ka chitu nang ke nang sot lapen komat ma karbi kheilong inglong so chatai long karbi akhei labang so chatai long ka chingrum kang tung te mane ka chingrum chatai long ke bang kang tung te tum ke alang litum ke karbi alang litum ke anti karbi made khe hutur lapen khe ka pavir jia bidi se alang tum ke klam se alang litum ke tum pang thek nang ji lapen non bang ke itum ka chitu nai ke nang sot la hello Nijang Karbi Anglong ke parlo la khatrok bitung reng thama constituency ang kang kolonga LP school pathak lamalong BJP rat pia mai ke pedopon.
Bangsorat pia maya long rada phana ke joy pen long lia patta ka chioma pe kar om lapen guest of highway ron pajerpon. Bangsoa maya long APHLC song pen don trokner cap ASDC pen don krepo lapen Congress asong pen don po pangrum pet pen don trokser cap rahini arat BJP song along chepa ogdon. Bangsoa rat pi amai dong kamuka municipal board la khapli ward commissioner serlong ki be pensi mai cheroktok. Laso along alhisar po mana peng pen Karbi ang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be Hawar Kiat MLA Dor Singh Ronghang Karbi ang Autonomous Council EM Lun Singh Teron Nijang Karbi ang Long District BJP Maipu Pradeep Ronghang MSC Pawan Kumar Chandro Chetri Lapen Ongdong ke theke dingatum chetongdon Maya long Karbi ang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ram theke jai pon lake non kiwangji MSC Bangphu Kangwai along MSC constituency inkoira chokta putot BJP party se hailabji po kardom radaphan pajerpon Laso along BJP song ke pahai nang jia kenang sot alam theta jai pon Lasi BJP song apan ke pahai jia kenang sot loputa CM Dr. Tuliram Ronghang pen lamthe ningje pon thu Laso long penang anak kenang sot alam thi hai hui rada theng no jai pon si rada tumpen chethan chimum pon pen bangso rada maipi misen miet ing samjen pen pachun pon Berta pangdak pon dong kamukam pen Kelvin Terang 365 News India Forest area जिल्ला बहबाग करा তেওঁলোকৰ কাৰণে ফৰেষ্ট প্ৰটেকচন ৰাইট একৰ মতে আমি গোটেইখিনি সাৰ্ভে কৰাৰ পিছত ডেপুটি কমিশনাৰ পিডি আৰু লগতে ডিএফও প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আৰু ডিএফও এই তিনজনে কথাটো দিয়া হয় আজি টোটেল 1224 মানুহক আজি বঁটা দিয়া হৈছে আৰু টোটেল ৰংখাং ৰিজাৰ্ভ আৰু আমাৰ ইয়াত কলঙা ৰিজাৰ্ভ বহবাগ কৰা লোকসকলৰ কাৰণে টোটেল মিলি 5772 মানুহক বঁটা দিয়া হৈছে স্যার আজি ইতিমধ্যে আপনি এক রণডঙ্কা বজালে নির্বাচনী আসলতে সমাগত নির্বাচন যি হবলগীয়া আছে কোনটো মাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এপ্ৰিল মাহতে ইলেকশ্যনটো হ'ব আসলতে জুনৰ মাহতে ইলেকশ্যনটো টাৰ্মছটো শেষ হ'ব জুনৰ মাহত কিন্তু আমি আগুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এপ্ৰিল মাহতে ইলেকশ্যনটো হ'ব আজি দেখিছোঁ যে সমান্তৰালকৈ কোন আসলতে বিভাগৰ জৰিয়তে যি আপোনালোকৰ ব্লেংকেট হওক অন্যান্য ষ্টক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট জৰিয়তে সেইটো বিতৰণ কৰা হৈছে কিমান হিতাধিকাৰীক দিয়া হৈছে স্যাৰ আজি ইয়াত প্ৰায় 2000 মান মানুহক ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত নেটৱৰ্ক দি থাকিব Lakha Krahini Poloni constituency ke Parlo Center Hembonglong Sarthetiron Arong Amei Karkhon Singh Tironachor Karlitang Basa Pibe Pia Phan Phaikuni ni Phaing Korahini Arni Ormi Arni Jothom Nitom Choksi An ke Pachorap Asai Klempon Tanglo Karlitang Basa Pibe Pipir Theka Chelake Phaikuni ni Phai Kret Trok Ningkan Kreser Kebra Phok Kebra Trok Lapen Pining An Ningkan Trok Kebra Phok Plengsi Kopai Kelang No Ajok Karlitang Basa Pibe Pimen Men Kiso ke Cholong Lok Ajok Bangso Pir Thei Pen Chi Onanglo Alang lia me kichi arni lake phaikuni ni phai kre trokling kan suringi ra inkoresia jo por phai kebra minute ke ba por chom ring me phaikuni ni phai kre sir ke ning kan suringi ra inkoresia jo por phai kebra minute ke ba por chom ring me dam joisi aso asu amun achora korte amuti adon rabatuma phan pamote kang Lapen Karlitang Basa Pibe Pia Phan Anchorap Det Pen Tangka Pahin Sikasu ke me nam dam pen korte mutia tum epak pak cheron padopon Bertapang dak konten tagat pen Mizoram Hanse 365 News India. Nilitum pini labangso kasui papak vet talitum kace rondo lapen labang ken nilitipia klengsi labangso pini hormai ke klo lapuso tangka bang korte muti lapen taya asomara tumanta cipatin dena palabangso kamatha mek pen nilitum pini langso kakhoros ko an mala bangso ahina posni tum kasu pak mala kasu ki menili tum korte do an apena asomar phan an tanil tum keronpon don kalona tung cheron nili tum kaceron bang ke korte bang pli lapen nili tum angjir bang hinindo lapen te labang tu nili kasomar ba hinindo latipini kasu pak kri sisi ceron poniglo Ni jangkar biang long dong kamukam waisong indoor stadium along phaikuni ni phaing kora hini ni phaing kora ke thomla penik phaing kora plini thoma parman ke chengsi all assam badminton tournament ke padopon along karbiang long lapen asam angkang pipen badminton kapatu aning ki hanga bang phu bang pia tum wang pen ke patu dunji aphan
Amen che thabdun si ki patu pangcheng pon dongkamukam lightning club atum che patir pi pon si labangso karlitang klengdun teron amen pen kecheng si all assam badminton tournament bipon bangso tournament along events mate ke patu pon asong amung men veteran double open women veteran double open veteran mix double open women double open mix double open lapen men double non ranking Kechengsi Arni Assam Badminton Association working a Maipu Lapen Kasa Maipu Mate Karbi Longle Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Ingpu Ponsi Kang Puajai Megalong CM Tuliram Ronghang Achar Sang Pika Cheteron PMP Horan Singh Be Karbi Longle Council Yem Lun Singh Teron DMB Maipu Tilisram Ronghang DMB Dun Maipu Ren Singh Timung Ward Commissioner Serlong Ki Be G2 Terang Lapen Karlitang Kleng Dun Teron Ahem Tunatum Chetong Dun Bertapang dak pondong kamu kampen Kelvin Terang 365 News India. To all badminton players coming from different districts in Assam, all the best and open. I would like to declare 3 days badminton tournament championship in the memory of late Klengdun Teron and open inaugurate 3 days badminton championship today. Thank you to all sports lovers and participants, guests. Pinia berta ke lapuan sekang ton iglo, arni game kardom.